Tishoshovu letilwisana nekuhlukunyetwa kwabomake nebantfwana endzaweni Zase Vosman Emalahleni eMpumalanga tikhathatekile ngekuphepha kwabantfwana bemantombazane kule ndzawo. Lokhu kulandzela kwanza kwetigameko tekuthunjwa kuphindze kudlwengulwe bantfwana labasebancane kule ndzawo. Isimo la eMalahleni sibi kakhulu ngoba in just a space of 2 months kube na 9 yama reported cases emaphoyiseni where abduction and rape yabantwana who are below 12 years old. Sibona kungenzeki lutho. Akunamuntu oboshwayo, akunama leads. Mashiyane uthi lokubakhathatha kakhulu uthi lesigilamkhuba sitawenta umonakalo lomkhulu emphakatsini uma singakabanjwa masinyane. Ubathatha endaweni efanayo bonke abantwana and then meqeda lapho uyabathatha ahambe nabo endaweni la ayofika abahlukumeze khona, athi meqedile ukubahlukumeza bese uyobashiya edrobheni. Batali lababili bebantwana labathunjiwe baphindze badlwengulwa emalangeni landlulile bathi emaphoyisa ahlulekile kuqinisa sandla kuphenya loludzaba. If bayithathe serious indaba yokuthi abantwana bayodlwengula bekumele bayithathe serious emntwaneni wokuqala, so kuze kufike umntwana wesi-8 lokho kuthuliwe, lokho asitholi feedback, asibona amaveni amaphoyisa going around ukukhombisa ukuthi this thing is serious. Family sizula ubuhlungu kakhulu ngalento eyenzekile and namanje still solange singatholi next feedback ukuthi kwenzakalani kithi ijustice sengayitholi. Lokhulumela emaphoyisa eMpumalanga Brigadier Zase Vosman uthi benta konke lokusemandleni kude kubanjwe lomsolwa. Kumanje sebakhiphe umfanekiso walomuntu lokusolakala ukuthi nguye loyingcenye yaletehlakalo. Modus operandi lo sibonile bawusebenzisa le ndaba ukuthi babathatha basese badlala bayenze lemkhuba emibi bagcine babayekele khona lapho ke. Emaphoyisa ancuse bantfu labanelwati ukuthi bavele phambili kude kube nebulungiswa kuletehlakalo. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eMalahleni eMpumalanga.